Ассалому алайкум бародаро. Имрӯз мехоҳам барои шумо тарзи ваксина кардани харгӯша нишон диҳам. Ваксинаи намияи бародаро. Номи ваксина асоцированная ваксина. Якта ампули ами. Ма барои шумо нишон медиҳам. Дарунашда инам хеле ампула дора бародаро. Як дона ампулаи ами барои 10 дона харгӯшай. ин ампуларо мегирем қатъи 5 мг натри хлор омехта мекунен, аралаш мекунен. ин натри хлор 10 мг ҳамия 5 мг ша мегирем, қатъи ами омехта мекунем, хушрӯ омехта мекунем. хушрӯ аралаш кишид ва тарз гирифтаншам ба шприц метавонем ки ай натри хлор бигирен, сӯзаниш қатъи дар даруни дохил кунем. шишаиро мешканем, натри хлорро мегирем, ба сӯзан ба ҳамун шприц дохил мекунем, барое ки ихе и намебурояд, шишашам кишикаси намебурояд, дарунаш ранги таблетка буряд сахшлаге. метавонем натри хлорро ба сӯзан мақсад ворид кунем, сӯзандору қатъи ҳамун шприц қатъи, баъд бо метавонем ки ба шприц ай даруни ҳамин бигирем. баъд 0,5 мг харгӯшада метавонем ки укол кунем пад кожа таи пӯста. бози ман тарзи укол карданашам нишон медиҳам. мақсад ами як дона ампул барои 10 харгӯшай 5 мг натри хлор қатъи омехта мекунем, баъд 0,5 мг харгӯшада укол мекунем. баъд бародаро як чизи дигар нагуфта намона ки барои укол кардан агар ами шприси инсулин қатъи укол кунем бо беҳтарай. аки шприсаи ухали қатъи ам кунем мешаваю, аки бо и бориктаракай майдатаракай сӯзанаш барои харгӯшада камтар удобнае. ман мисолу қадар намеёвам, ухали қатъи ам кунем мешава, не ки иё бо беҳтарай. ҳайраташда як дона агар истифода барӣ беҳтарай. ё ки мақсад ухели шприсо қатъи кунем метавонем ки мисоли нами якта харгӯш зоидагира, мисол 5та зоидагия, 6та зоидагия, ҳамура мисол шприса пар кунем, мисол 0,5 мг ҳавлода кунем. мақсад на 10та боша, агар 5 мг шприц да мегирем, 0,5 мекунем. ё 5та боша 2,5та пар мекунем, 0,5 мекунем, неки камтар ам сӯзанаш калонтара ва неудобнае. махнунда ами махул шуд, и қатъи удобнае укол карданаш. неки 1 мг ба ин метавонем ки пар кунем. ҳамун харгӯшое ки ая очаам дутаиша мисол ба як шприц кардан гирем укол. мисол 1 мг пар мекунем, ди харгӯша укол мекунем. 0,5 мақсад 0,5 таша як харгӯшта мекунем, бо мекашем, дар дигариш мезанем, 0,5 дигаша бо дар дигариш. инам хе бародаро, пӯстша меқапем, мебардорем, укол мекунем. иха як хел харгӯшо аҳлай худа тоқаям укол мекунем. неки як хелш бисёр ҷумидан мегира, уша метавонем ки як кас биқапа, баъд укол кунем. мисли ини харгӯш қапен хушрӯ укол кунем. эҳтиёт кунем ки мақсадам хали меҷима, сӯзан ягон ҷошта назана. тамом бародаро, инамихе метавонем ки шумоям укол кунем. инҷа харгӯшчаҳои фландрай бародаро. 4 дона 2,5 моҳа, якта нарай, 3таш модае. даршона мекушои баромадан мегирам ба.
خلاصه خرگوشه فلاندر خرگوشه فلاندر فروشی هم برادر یگون کلین باشه مرحمت نامه در تگ ویدیو میشوه انشالله زنگ زنه نه کالیفرنیسکی هم فروشی های یا هم دونی ماه هم ده تناره نه کالیفرنیسکیش موده اون کس طلبداری کالیفرنیسکی باشه مرحمت اینجا خیلی بارانه بارانی نر بارانی مرده خیلی بچه هاش خیلی مایده نه ولی 40 روزه شدن یا نه 40 روزه شدگی اینجا دا کالیفرنیسکی یا بچهش قطعی بچهش مایده که یولی بچهش 20 روزه شدگی اینو یا بچه چه دوره خیلی اون ویدیو دام گفته بودم این خرگوش تاجیکستان دام یک تای فقط یک بچه کلان میکنه از ما اوتا و اوچای فلاندرو را با شما نشون میدیم خیلی ای اوتای کالیفرنیسکی اوتای کالیفرنیسکی همیه اوتای کالیفرنیسکی همیه نه اوچشونه یا اوچشون اوشه یا اوچشون نه اوچای نارو همیه اوچای مدهوش و دیگریشه اوتاشون خیلی بیسش نرمال نه اوتاش 4.5 کیلو بود داخلون برکشیدگی دیگه بار نکشته ممکن زیاد شده باشه من اینجا دا فلاندره اوچه هم فلاندرو اوچه شونه اینجا عدد تزویدگی های دیگه رستگاه دیگه خصوصی هم که کده نمیشه و اکبی صبح همش نتیم نه خیلی اوتاشونه بسی اوتاش 5 کیلوی اوچش پریمیر 6 کیلو خیلی برادران باقی خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده.